ngwana ithole sa febella pizza a etse bofebe fela for pizza o ntjwetso ke ntho o tjodisang le bontata thaka tsa ha di o shele tsona Simpiwe di bolwe a di shele thaka tsa wa di o shele di a o tshaba why so tjong o tlo o reactors ka bomme ska ubani o khona ukwa ka ngkhono hawo uphiwa izimali uphiwa ntoni akacela umcela ukuza something irresponsibility yomntana ukuthi acele or wena kahle kahle irresponsibility yakho ezumzalo ukwazi ukuthi umntana amimele adle umntana amimele akhe ukhere ngisikolo akikhere ke bona batho bawo ke bona bantati ba go tjola le bona ba o kheritse ba utlwa ntho o etsa ngongwane ngwa mo destroy no that yes impi bashimana ba o rata you still young and pretty the only thing eba e batlang go wena go bona fela mmele wa hao ba o feditse you know that so king to hlantshang o rate batho ba bontate so le batho ba baholo go wena ba etsang ba o fa eng angrekele dijo o check a o rekele dijo that's why o tsetelo ya di boyfriend wa bona go etsa ngwana a etse o rutisa ngwana o febezela motho ba mfa chelete first of all stratweni yena uthi uphiwa izimali uphiwa ntoni akacela umcela ukuza something asho kanjalo usho kanjalo unamanga awunkerisi uthetha kanjani xa uthetha nomama kanjani so angifuni ukuthi nawe ilife yakho imosheke ngenxa yomhlaba lokuthi ama blessing apho wenzani lapho ndihlwelwe khona kwenza kantoni yolala khona lapha emafletini ndivuke kusasa ndiphinde futhi ndibone iplan okushuthi umuntu omdala uthengisa umzimba ukuthi ubhadala iflat. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and this is exactly about Street Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in without forgetting waiting but bahulu, le share, le beli, subscribe with the video sa wana. But for bahulu ke le share ko Instagram and TikTok, ke Lady Blue 080 #yes baby. Let's get bala rona latella mo ko Facebook ke Lady Blue yes baby. But for bahulu ke le kupile hape ka hona le promotion e ya ka ke etsang ya pocket poker, ke go pa le keneng le shebeng le gone go ithutisa gore hantlante pocket poker e bua ka eng o tlo gona go ithutisa hantlante mosebetsi o ba trader ke mosebetsi o jwang so that tlo ba easy for wena gore ha o ka gona la mohlomong we get 30 cents tsenyane batho ba holo today ke ngole se ke ngkgono tsa sengla ka jeno ngkgono mangubane ke mo ntlung ya ngkgono mangubane mona ke na le ngwana ngkgono ke na le setloholo sa ngkgono umuntu omdala kunjani gogo ngiyaphila umuntu omdala bengisacela nje uzintroduce kuma viewers we Street Journal ukuthi wena ugogubani nokuthi hospital mina ugogo umangubane mina nginibhalele ukuthi umzukulu wami uyahlupha akahlali la endlini noma ngimfuna akekho nakafika la endlini uyangithuka yenze yonke into manje umama wakhe naye angimazi ukuthi uhlala nami umzukulu wami manje leswa nginibhalele uthi ayiseka ngihluphile seku enough angazi fanele ngenzeni so gogo angazi ukuthi mawuthi awazi ukuthi mama yakhe ukuphi lo yini yakhe kanti usisi yini yakhe umntanakhe lo umntanakhe ufike namhla kudala wahamba njengoba afikile umama khona bekafika okay enisindlukulu sona siyakuhlupha igama lakho sisi ubani igama lami ndintombi untombi umntanakho igama lakho bani umntanami nguSimphiwe igama lakhe umntana wakho Simphiwe wena so ubuya isunsun kungasidala boceda ukubuya ewe ndibuye esunsuni kwasekudala ngiqeda ukubuya nawo ndixolela apho ndizithandela ubumnandi nje umntana ndimshiya nogogo wakhe so ndiye ndazi uba xa nogogo wakhe usafe la akhona so bendingazi uba xa ndingekho ushiyeka ehlupha ugogo so wena bayakhuluma la endlini wena uyathetha njani ngoba ndisuka eGoli eJoburg apho nakhona bendizihlalela ndizithandela ubumnandi nje njengoba mawubuya kanje ubophila life yaseJoburg ubuye nini sisi yaseJoburg ubuye nini asikudala maybe ndinenyanga nje ndibuyile kodwa nami ke ndiyazi thandela nje ubumnandi ndiyasiphumela ndiyasingenela eso ugogo uSimphiwe uthi uyakuhlupha yakuthuka ngiyangithuka ngangimbuza ukuthi ubuyaphi ngasesikolweni akasayi esikolweni Simphiwe sisi wena inkinga yakho isuka kuphi ukuthi ugogo usuka wetsa lanka wena you sick uyagula maybe ngizokhona ukukunceda nguLady Blue angazi wenza kanani ngapo umthukelana ugogo ayimthuki wenza ayenzi next awenzi next nalamehlo lawo wakho mawahola kanje ubheka ugogo sengenzi next
Uyasaba ukukhuluma manje, uyakhuluma nami la, angitshele ngala thanda ngakhona. Manje uyanisaba makakhulume njengoba nila. Akakhulume sengikhathele mina. Ngikhulume ngithini? Ingcono ngivele ngife nje ngibashiyela. Usuke ukhuluma uthini mawuthuka gogo? Angeke ngisho singathini mina kumuntu omdala. Uthi uyamthuka mara ngithi. Angimthuki. Wenza Mina ngibabizeleni ngoba ungithuki ngibabizeleni ngoba sengikhathele kuwo. Nomama akakunaki uyahamba mamakho. Njengoba tidala afikile la, ufike namhlanje la. So kushuthi wena mayisisi udlala ngathi mawuthi wena ufike so nemanti ufikile la. Ubani ucamba manga mina ngi-understand ukuthi kanti yini inkinga. Hayi umama ndazi ukuba yintoni ingxaki yakhe cause umama kunoba wosaba lo mntana lo mina kudala ndikhona apha athi umntana lo uyamhlupha kodwa mina ngikakaboni umntwana ohluphayo. So wena unemanti apha okumhlawumbe ukuthi mama uthi unele one day usithatheka nemanti. Hayi lakini ufike namhlanje. I'm sure unemanti la buya khona. Usho ukuthi beke khona. Uyandazi umama bandi zithandela ubumnandi. Unemanti lapho ubuya khona mara unelilitha sili1 uza la kithi. Mhlawumbe umama undibona kanye yena. Hello xesha kodwa mina ndihleli ndikhona apha. So ibond yakho wena sisi nomntana wakho njani njengoba uthi wena uthanda izinto ungasabi nokuyisho leyo nto le. Uthanda izinto kodwa umntana umshiya nogogo. Lo mntana wenza ubani? Njengoba wenziwe ndimi umntana kodwa ke nogogo wakhe ukhona ndithi kumele anaye adlale indawo yakhe. Adlala indawo yakhe enjani konje? Ngifuna ukunderstand. Yokuba ngugogo andigcinele. Okay, yini role yokuba ugogo? Ugogo kumele yenze kahle kahle enganini zethu thina siyouth. Ngifuna ukunderstand ngizwe ngawe. Ezikugogo kanti irole yakhe yini kusindlulo sakhe? Kukundincedisa kakhulu umzukulu wakhe. Andithi naye ngumzukulu wakhe. Xa ndithi gogo ndinengxaki nje mntwana nimele andibonise njengamuntu omdala. So ugogo mele akuncede wena ukukhulisa umntana wakho. Wena uloku uzitshela ukuthi uthanda izinto uGalavante Joburg uphila impilo yakhe eJoburg wena uGalavante bese ugogo azokhulisa umntana wakho nomntana wakho naye amthuke uthi irole kagogo lokuthi athuke nokuthi adile nomntana ayi1 wena ungekho ndisanga kanjalo lo mntana iyanixake yoba uthuka ugogo nangoku ndingambuza ndithi umthukela ntoni ugogo uzophendula kwami nalowo angandiboni nokundibona gogo ku-email bekubani bekakubhalela ubani bekakunceda akekho manje la. Ubani bekumuntu bekubhalela nje bengicelile ukuthi angibhalele. Because khona lento eminshilile umuntu omdala wathi lo mntana lona uthanda nabantu abadala uyajola isindlulo sakho. La hamba khona. Bayasho bona labantu abangitshelayo. Weyisane kike nami. Ngibona into eyi1 ka wena. uEmihantle. Ye? Simpiwe. uEmihantle kore modimo o file body o mo botlebile. Mara ntse ke tlo jwetsang yona bashimana ba o rata. Wa tseba ba shebile di bono tsetse hao. You know that? Yes Simpiwe. Bashimana ba o rata. You still young and o pretty. The only thing e ba e batlang ko wena ko bona fela mmele wa hao ba o feditse. You know that? So king to hlantshang o rate batho ba bontate so le batho ba baholo ko wena ba etsang ba o fa eng Chelete. Chelete ba o fa chelete o qetetsang go bala le bona o qetetsang ba tlo understand ba o fa chelete o etsetseng ha ba tsama le wena ene a o tlwana ba o thola kae batho ba baholo ba Ko strateng. Ba nthola strateng. o itsamaela so ebe batle ba reng ko wena ha batle obani mama o re le sekolo o tloletse grade ma Ka tlogela sekolo. ba reng ko wena so if o na le ma teacher ko sekolong and wena o gona o utlwana le dithaka tsa bona ma teacher o ba shebile ba o tshame bona a ona taba le bona ma teacher ke ma teacher ao so ke ntho o hlolang go le ha o bona batho ba baholo bontate o ba bone ska bontate e seng thaka tsa hao ye ke batla go tseba ko wena o ntjwetse ke ntho o tjodisang le bontate thaka tsa ha di o shele tsona Simpiwe ke bolwe A ding share. thaka tsa wa di o shele di a o tshaba why A ka tsebi. so tlo motlo o reacta ska bomme ska o bana o gona go wa ka nkgono wa go bona o ipontshatsa o le mme o le moholo because of if ne ba tlo bona ska ngwana o se mo itshwere ska bana ne di tlo approach thaka tsa but ka baka la go wena o itshwere bomme o gona go wa ka nkgono wa that's why o tla batho ba baholo o bana wena o reacta ska mme you know that if o gona go wa ka nkgono o a le mokana o nana go dithaka tsa di tlotla di tlo shela o gona go wa ka nkgono wa o mo ntshetse ditlhapa le nna ke le thaka o nka o tshaba mosotse ba ntho tsa batho ba baholo o tseba go wa ka batho ba baholo tso tshong motho moholo
mama so wena ntho ke ipotsang ka wena ha o tsama my sis o lo ka lavanta di Joburg o etsang o tloa o sile ngwana ha o le ntho tsa o jana o mama a thusa mama o siya ngwana ile ntho tsa o tšhelete ngwana ya grant kae how old are you Simpiwe 16 ona le 16 ska Simpiwe le 16 ipikatha ke grant ukuthi ugogo yena azokhona umthengela into uwetsela nka wena motho mo Lokum ndiyamthengela xa ngaba umthengela ntoni xesha. Umthengela ntoni mntanakho Loo nto ayifunayo Yiphi yona le? ndithi naye kanakanga uhamba estratweni. yipi Noba ngoba into manje ugogo ayifunayo uyapheka ngelo ithe xesha. masingena before siqala ngama camera ugogo motho mo akuthe isika di viewers Unamanga. wenzani Angekedi teacher. Unje ke. awukekeli dish Ah. that's why uqetelwa ya di boyfriend wabona o etsa ngwana etseng ukutisa ngwana ufebezela motho mo Bamfatsheleke. First of all- estratweni yena uthi uphiwa izimali uphiwa ntoni akaceli umcela ubuya ukubuza sekane something imali. irresponsibility yomntana ukuthi acele or wena kahle kahle irresponsibility yakho ezumzali ukwazi ukuthi umntana mimele adle umntana mimele akhe ukhere ngisikolo Akikere ke bona batho bao. ke bona bontate ba botjolane bona ba ukheritse wa utlwa ntho o etsang ko ngwaneng wa mo destroy Kodwa nami irresponsibility yami yokuba ndiyazi ukuthi umntwana ngoku wanento eso naso uyithatha. ithi ngibuze wena muntu omdala Mayibuya nezinto ngicela ukubuza wena umntwana ngicela ukubuza ndizothini? wena uthi uthanda izinto nohlala eJoburg eJoburg uhlala kabani nobani kanjani abana no ngifuna ukunderstand uhlezi ungekho uhlala kabani usonomuzi mhlawumbe uthengile eJoburg or nawe bakushadile lapha eJoburg Thini nami ubhadalelwa ubani rent ndihlwelwe khona. ubhadalelwa ubani rent Ndibhatalana ngayo le ndibhatale nalapho ndihlwelwe khona ndihlale khona. ubani okupha imali rent uyasebenza yini Andisebenzi. ubani okupha imali rent emaflat yakho ubhadala malini imali imali nemaflatini imali ubhadala malini 2 point something. uyipha ubani leyo 2 point something Apho ndihlwelwe khona. apho wenzani Apho ndihlwelwe khona. kwenza kantoni Ndiyolala khona apha emafletini. Ndivuke kusasa ndiphinde futhi ndibone iplan. okushuthi umuntu omdala uthengisa umzimba ukuthi ubhadala iflat Andithengise uwenzani uthengisa ini ndiyaziphuzela nje ndiyazijabulela ubumnandi. so ngifuna ukunderstand ubhadala i2 point something awusebenzi Akasebenzi. first of all igrant yomntana ayifiki na ku2 point something leyo into engifuna ukunderstand leyo mali leyo rent yama flat eyiphi uyitholaphi ngoba awusebenzi Andibhatali ngenyanga Uyipha ubani? Uyipha ubani? ndihlwelwe khona ndivuka ndihambe ndithathe khona. Mina Phinde ngichaza futhi athi khona uyabhadala ukuthengisa mara umntana akhe akamthengeli kudla Yes. umntana akhe akamenzeli Yes. next uthi ubhadala 2.5 uyitholaphi yile nto engiyishoyo so ngwana yena asikakhera asikaje uma ubona tso sa tsama di boyfriending motho mo le ke thuto ya mang ya hao bakana go ngo bana re tlo ba blame my sister ne re ri ya ha mamele ngwana ha yese mara o ka thola ba sheba ba re charity e pikina ko ntlong ake hopola motho molo if nna ke kala ke le mokana ke tswa le lapeng le sang bang hutisa hlompho ke tswa le lapeng le ke tsebang gore ke je tshwantse ke kala vantse ke tsamele bontate ke bona ka motswadi wa ka ke tlo yetsa ntwa ke hona so ngwana o re a tsameka batho ba bontate a etseng o e bone wena because of ke ntho o yetsang wena ulala nga uyavuka ekseni mawuse Joburg uye ngale uvuke bakuphi imali uvuke lento leyo uaffect umntana umfundise umoya omubi umkhuba omubi ene manje into engizusubhlungu ni straff ugogo batho baba ulikuba lentshwareleng a ke sa ise ka ngkgono wa tseba ise ke kena mo ke tshotse ngkgono a pheya ha nka le jotsa ngkgono pheya eng ditlolla stampa akuri ane ngkgono pheya stampa o sharp a ke na bothata ha ona next first of all ngkgono ha ana di spice o itse ha ona eng ngkgono ntse tse tshwantseng di kena ko ntse le etsang ibile so ke mang motho molo kena ye motho ke mang Malo. ke mang ke malome oh una le malome mo jarateng oh okay okay ona bothata no tsatsi bona le malome so ngkgono ke fitlile mo batho ba bole alla a re lady blue o bohloko a kwatsa a ke na le tswikiri ya tswikiri gore mafura ngkgono ke mo le stampa se kore o bona pizza mme wa o magatata o dio ska o dio mo strafa ka teng ngkgono le a tšhelete ya grant ke ne tshwantse na maintain ngwana hao a yetse eng mara ya hao ya grant wena ha ile sharp ha o fe ngkgono a support ngwana wa bona go tlala ka ngkgono Ngibone o bone ntoni bone stamp esiyasphekileyo ukuthi senze ntoni ukuthi simhlopha sinamafutha. ukuthi stampa siphekile simhlopha sinamafutha Eh. so wena uthini ngalokho ustrafa lithi umama wakho kanje
andinamali yokuthenga amafutha Ma unemali ye 2.2 ye flat. Ndiyamnikeza lo 50 rand 100 rand ngelo xesha 50 rand yini mara Motomolo njobesa. And na stampa sonka sisitshi. Utloja KFC. KFC. Uyifuna ke banna. Ke batho ba ka ba ke jolang le bona. Kopa botsa something. Ule yang so why emela heavy load? Yeah? Ke eng heavy load? Go robala le batho ba bontate ba more than 2. Le ba more than we one I mean. How ka robala le monna batho ba bontate ba 2 ke heavy load. Mo tshwa mme akere ho tseba futhi wena ngwana ke tlo jwetsa ntse jwalo. Mara why emela heavy load? Ke emela. Because if also robala le di multiple partners ngone who too much and omnyane. So ke batla ho tseba goba emela jwang bontate. Ke tseng khosi ke lapha. Ke tshwara ke tala ke tseng. Ako judge. Mara ke o jwetsa motho o yesa ngero. So bontate ba ba fine. And hore ba o fetchelete ba o foezelang ka ba botsa mali bono sa ke batla understand. Bontate hore ba o pesha. Ke jola le bone. Then how to ba suna ba re 2000 diki. Ba o fa chelete o etsetse. Ke batla ntse. Fela nje. Motho ntatla ke ye tshele ba o fa bokae so? Ba go fimali 500. Ba fa 500. Gogo na umntana kwathi abantu baba mama approach nkosi yami. Yena once athi nami ngiyakuthanda ba mu 500 angenzi next. mina ngayibona. Ake izinayo la endlini. Mama ngwana ha utsho jwalo o reng wena le. Awukayiboni lama plate la uca ngithathe ngiyiphi imali? Ini? Lama plate la. Wena rekile di plate sesemontonge. hayi mama kanti sesifike nalapho mina bendingaziba lo mntana kanti uyathenga naye. So mama ungathi ba ke cheleta uyofebezela yini? Mina bendingazi. Nathula nasave nix. Gogo. Gogo unothi ba ke cheleta ngwana wa plate. Mama kanti lo mntana uthenga nezitsha apha le endlini. grand lena ngihonile manje. Ngoba wena mama uhleli uthukana nami uthi uyambona umntana wakho wathi kanti umntana lo zonke izinto azenzayo wenzela wena ukuthi akuthenge Last week besihlisa bokuthi kuyaphi imali yakho. hayi mama Ipizza Okay wait. Motomolo kopa botsa something ngkhona. Ke botsa wena. Ha ngwana o a le monyane so a sa sebetsa a tla ka pizza we ja o tloa o re e tswa kae? Uthi imali yakhe yokukhera uyayibeka. Ayifiwa nke mang o tseba moya musi. Oh unokumuphi imali If I ngithenga ipizza. Nithi imali yakhe ngoba uyasho ukuthi yena imali nethenga ipizza. 200. Ethenga ipizza. So wena no rekile pizza e kaka? Triple deck. Ha e jare litre le malume. Le malume wa e ja triple deck. Ba sa botse go soka tšhelete triple deck. Motomolo ke o le nna ngwana ke makala. O ja triple deck mara no sa ipotsa go mo kerisitse 5 rand ke mara o Ha ne ke kena ka pizza la mpotsa go re tswa kae. o botsitse go tswa wena wa araba wa re Ka thula a re ke mo thusitse vele la tshwere ke tala. a go mo thusitse na tsere ke tla Go no go sena nix kontlong. no sna next control Go sena nix. Motomolo le nna ntwa ke understand gore le amohele dintho a ngwana tla ka tsone monyane motho but if di mo dumella gore a tle ka dintho bo dijo le ebe le disha ke ntho gong eo go it's like la moromo re etsa ntho tsa yeah mama it's like le tsa maulo feba o tla o feba isa dintho tse tsa bo feba o di tlise mo batho ba ba nna Motomolo le ntho re nga ke rwa kane ke blue ke sa mosebetsi wa ka ene ke bua ntho ka mogweleng ka teng because of ke batla o lokisa lapa le mina uthe imali ayikherayo uyayibeka nanyembuzo uyayibeka imali leyo asho kanjalo usho kanjalo Unamanga. Awungikherisi. uthi nginamanga Awungikherisi. uthetha kanjani xa uthetha nomama kanjani Akangikherisi. uthetha kanjani Angithi ngikhuluma iqiniso. andithi wena uthi uza nezinto uziphe Akangikherisi. nomama Egcineni akangikherisi. ngoku umuntu omdala lo umamam lo ekugqibeleni indlela othetha ngayo nomamam nam funeka uthethe kanjalo nam umamam lo ungalibali nawo umama akho ane ungizwisa ubhlungu ngoba ngiyathanda lawa mazwi ukuthi umama akho kodwa umshiya nomntana ngicela uyiyeke impilo yakho amajobek ayikho lento uyenza nayo my sister ndizothini ndiye ndicinga bafanele ndizamela yena kwalomntana awumuphi musine imali yokukhera kuyafana andimphi ngoba akayiceli uza nezinto nje ngoba umama besitsho andithi umama besitsho sithi wena uyicela imali uza nezinto bendikuphi andithi xa ndikhona utsho ukuthi ndihlupheka nale besukudla endlini. mara Motomolo wa bona ntho e damage family ao jo my sis ke botse wena Wena bo ukuphi ngoba Uyishebile ntho jwalo? ukherisi. bona gore no ngwana o fitlile
ko level ya ba mo rekele di triple deck o ntse le teng wena le mmoa yope ngwana ithole sa febella pizza a itse bofebe fela for pizza wa ibona ngontshoko no mama o na le hloka too much o no tlo khona o bona gore mama o jile pizza ya es wrong ane o le life ya ngwana ba no tlo tseba re malenga ka boitata ene no tlo khalmela mama gore mama si ile pizza le ngobe phuma ngaphandle ane o le mme wena ko ngwana ngwawo so wena ungcono bakuphuma lebonakalayo maka ucabanga nokuza negrocery endlini mina kumele ngihambe ngiyothola nabantu bayi-500 ngibuye ngizothenga ipizza akusalonda ikhona ndithi uyithenga grocery bakuthola 2.5 bakudla mahhala ndikhona wena njengomzali wakho bamudla mahala ungandikhulumi nami kanjani mama uyamva umuntu umzukulwana wakho wena uyamva umzukulwana wakho ukuthi uthetha kanjani xa ithetha nami which means zonke into azenza uzenziswa ndim ubona mna ndimdala kunawe andizuthi xa ndithetha nawe wait my sister please ngicela nini because young stress alento wait uya ko kae uya kuphi ngiyahamba mina kule uya ngiyahamba wait kuthi uzongivela inkinga na please wait mamela ngicela ngizosiyana siyenze kanje because le life lena emmo uphilisa yona yho wanawe sikawu lemnyane so ubhetshela wenza inathi life eshapa so lady blue ufuna ukunceda ane wena into engizokwenza ngizokuyisa ku disciplinary camp ane anyilapho awuyilapho yapi Ngizohlala ngiyakutshela ngithi ngizohlala la kithi uhlala la kini akunathethele yabona manje uqoshile mina la yabona mina ngiphendula kanjani because of mina ngingaka ngimdala kuwe and I know better ngidlulile aging yakho ungangiboni ngine baby face kangaka mina ngidlulile angithi so angifuni ukuthi nawe ilife yakho imosheke ngenxa yomhlaba nokuthi ama bless angakubhetshela yes ungakhali sokuyisa ku disciplinary camp ublunja akuncede impilo yakho ungakhali wena my love ungakhali batho ba baholo ntho e salang no way seking e re nkise ngwana kwa disciplinary camp a lo dula ko teng le ha ka tla mohlomong ba monke selemo fela ba monke a re ketile ba etsa guthi ke kopa o motshwarane o monke o etse so dinto di khiasa koloi di kae ka monka mara ke batla bua le bo matswadi ba ile bona batla cause I don't trust so ya mara tshwantse ke bua le o mo isa koloi nganyane ke kopa o bua le motho mo a ke se mo khona ka kona tsana yes o tlo kgona ya kopa re tleng ka mokgona o sole moholo ke a bona ene ke batla ntlo ya hao be le seriti ke batla ntlo ya o be sharp ane ha ka o fela lona le litri hona le mo le sing perfect nyana but wena ke a bona gore lona o yentswe ke neng ke situation yo re neng o qetele o ithola so o dumela ngwana tla le di pizza which is something yo ka se dumela ngwana mnyane le mnyane batla ka ntho ya tšhelete kale o ipotse go jwa ifatla ka yona so tshong sekolong ja ke understand ma le ntshontsele go wrong my sis wena ya hao e wesa ho o ka se lo sia ngwana ha wa le mkana le ngwana ngwana o na le ntho tsa dihlokana o na le ntho tse tshwantseng mo fitla special ngwana ha sa fitla o adolescent stage ha se ngwana le teenager we ba tshwantseng mo jwetsa gore no stage sina lo ha skena bana ba banyana se ba etsa ba be sexual active o hlule o mo jwetsa gore ska ja dijo tsa so o hlule o mo jwetsa gore ngwana ka ke life ya so ba shimane ba tlo etsa so hana anything I le neng ko wena ska o le mma yena o bona ha ska mantle so a le motle e le ngwana e le sharp o shapa ba mshela ba mrata batho but ke dikeletso tsa tsa dihlokang wena o mo rutiso ngwana ka mo bophelong o itshwara so ska o le ngwana ngwanyana but so if wena as advice kwena ha ona ntho tloloka so ntho ke kopang ko wena motho molo ke kopa mo le mo apartmenting ya o re street journal re khutlisa ntho tsa wa if una le furniture and stuff o tlo dula mo moheng ha o qeta o dula mo moheng o tsabe di sessions tsa bomme ya tsa di women's empowerment mo whereby batho ba bomme ba tlo empower ba o jwetsa go phelwa jwa ayagula nokugula okay kungasiyo nto bongayikhuluma so yakula okay leyo siza ilungisa ebile so bakula
so re kopa go thusa re le street journal o tloe kwa Joburg mo o tlotla mo so right o tlo dula mo le mme wa hao so that le not khona tsama di session sa batho ba bomme ba tlo khona go rutisa batho ba bomme more bophelo bo jwang ene o phela jwang a ke ra ka tlela o tlo judge ke tla se tlo bontsha di mistakes our life ya o kala vanta hai sharp life ya o kala vanta vele motho mo ntlo tlo etsa yona tlo tlisetsa o kula e tlo tlisetsa o kula le lefu so ntho re tlo etsang batho ba baholo ka re ke batla le thusa sisi le koko ke thatha umntana lo ya uSimphiwe ngiyamthatha ngimisa ku disciplinary camp uzothatha ye ahlala lapho ku disciplinary camp lapho baya ba discipline abafundisa umthana umthetho ba make sure ngwana o sharp uzozala ahlonipha uzozala ayazi impilo ngizobatshela istory sabo and stuff so ntho ke ikopa ngoba wena koko mdala ngicela ukuhamba nomama umntana siyombhalisa lapho and everything angasi akise ID tsa ngwana diteng motho mo ngicela ungithathele ngivali show sihambe siye umntana ku disciplinary camp sihamba naye today then wena eyakho kusasa nje ekseni ngihamba nawe siye Joburg siyokupakela uza like ini uyabuya bese uzohamba ama sessions waba women's empowerment nizokhona ukuthi wena nogogo after lapho nizohamba ifamily counseling nonke nizokhona ukuphilisana nibe ifamily ngiyacela uthatha iID yomntana sisiyo bazoyidinga yeah nkgono ke lebuile motho molane ke lebuile nkgono ngaka o sane ke tlatla ke linka OC re tla tsama le wena ona taba re tla le mo pakisa kwa Joburg o tlo gona le o bona mo bophelong ba bae ba neng tsa ba etsa phela jwang o rena dula ko kae ke a leboa motho molota ke batho ba ba holo ntho etsalang no ke nka ngwana ke misa disciplinary camp today ke kopile mama ga tle le IT ya hae re tsamelena hobane ke a bona if nna ke le Lady Blue ke sa batlo re ba sa keng life ya ngwana o impact ka tsele sharp a never ngwana tla be sharp ngwana sa destroyile ngwana sa believe gore the only way yo yena mo bophelong a be sharp ke gore fela a ke chelete ba nneng the only way ko ga ska sebetsa ga bima ba dona bothata ka o sane re tlo tla re lo pakisa mme wa go Joburg mo ya tlo khutla mona ha re qetele re motsamaise di sessions tsa di women's empowerment e tla ga sa fedile sa tsama le bo mme ba bang ba mo gutisa ka life re tlo mo nka le nkgono ka ofela le family le ngwana la sa khutlile e be family ba sa me family counseling ke le rata ka ofela batho ba holo e re fela ke mele motho mo le anke di ID tsa hae mona a ke ID ya ngwana re tsamele yona ba ne kutisa nkile ngwana o misa go nthong mo ha ga koloi so ke tshwantse ke ba latelle ke samele mo ngwana ke le rata ka ofela batho ba holo and I'll see you in the next episode ha be le lona le mathata so diskele ba lo Lady Blue teng ene ke le rata ka ofela yes baby